alo nia mole tui pui kha alian bup bup don ma se nawa long chunga ilu jon ipil thei mi alo mo chu Bible thu inziak zong zongin ati lan tum chu enge kan ti chon pathian chu pathian tha ani ti lan tir atum ani top me ni abula tanga top thlangi chia chon chu mi hriat na atang chon pathian nen in lai chin na tha anei thei chau relationship tha anei thei chau setana zia ero eden huana mi kha ala dang ala ngai reng enge kan ti chon pathian zia kha ado char char ala do char char tun thlangin ala do char char chumi ingai thak jok chuan longa tangini chhuwa kanga nangma in tui hlauti nani nangma in pillawitum ti nani ama ero chu pillau dan chu pakhat chaw om Krista a om nawa long chunga lu khan ipil don lo kan nun reng reng a hian option pahni kha ta zel ta ni chuta chon pathian ne na relationship tha in lai chin na tha in po na tha hi pathian hian min du puya wangin hetilam hi zo ro min ti reng ani chu kan fel na atanga ven lovin Iswa Krista kaltlang zo ka kan ven khan keima ni po kan ha damani ani lo chon ti hian kan tinga mo kan ha ang khan midang ha kan ven don ta ni ichuti khati ichuti lo khati kan ti char me ni kan nu na hian mo mi zong zo kan judge fai vek me ni pathian ne an relationship ta kan lo judge vela longa lut ve reng lom nang mang chi khan longa kan lut tlang dial chu longa kan lu na atang chona lom pathian hi kan va biak tur zok Iswa Krista kan omna tang zokin pathian hi relationship kan nei turani ti kha voina kan zirani how to have a relationship with God ti khani a voina kan zir chu pathian ne na in po na nun nei dan chu Krista a om Iswa Krista a om ani pathian in kan thil ti rikte thu soi zong te mal som ra se